Dobrodošli. Danas se bavimo jednom zaista moćnom idejom, načinom da razumemo kako se učenje dešava, a da to nema nikakve veze sa konačnom ocenom. Gledamo ceo proces. Pa, hajde da krenemo od jednog, reklo bi se, fundamentalnog pitanja u obrazovanju. Kako mi uopšte znamo da je neko nešto naučio? Nekako smo navikli da se fokusiramo na konačnu ocenu. Znate, taj jedan broj ili slovo. To je kao fotografija, jedan trenutak, ali šta je sa celim putem do te ocene? Onaj pomalo haotičan, ali fascinantan proces u kom se razumevanje zapravo gradi. Da vidimo kako ovo izgleda u praksi. Idemo u jednu učionicu, na jedan vrlo jednostavan eksperiment. Sve počinje pitanjem koje bi, recimo, postavili učenici 2. ili 3. razreda. Dakle, zadatak za učenike je bio da otkriju koji su to ključni, suštinski uslovi za život jedne biljke. Prilično jednostavno, zar ne? I oni su pratili klasičnu naučnu metodu. Znači, prvo, koje su njihove početne pretpostavke. Zatim, naravno, ide sam eksperiment. Nakon toga, ključno je posmatranje i beleženje. I na kraju, dolazimo do zaključka na osnovu dokaza. Sad, pogledajte ovo je baš interesantno. Svaka grupa je promenila samo jednu stvar, samo jednu varijablu. To im je omogućilo da vrlo precizno vide šta je to što pomaže, a šta odmaže njihovoj biljci. Pametno, zar ne? Ali, evo gde priča dobija obrt. Znate, eksperiment se zapravo nije ticao samo biljaka. Pravi cilj je bio nešto drugo. Da se misaoni proces učenika učini vidljivim. I to se radi pomoću nečega što zovemo formativno ocenjivanje. Najlakše je da ga zamislite kao neki GPS za učenje. To je proces koji stalno prati i usmerava, dajući povratne informacije u realnom vremenu. Ne čeka se kraj. Prvi alat koji nastavnik koristi je jedna vrlo jednostavna checklista. Služi mu da tokom eksperimenta, onako u hodu, beleži ključne stvari koje primeti. Znači, nastavnik gleda da li je učenik postavio neku početnu ideju, da li beleži šta vidi i ključno, da li povezuje uzrok i posledicu. Ovo nije ocenjivanje, da se razumemo. Ovo je samo signal za nastavnika, ovom detetu treba mala pomoć baš u ovom delu. Idemo na sljedeći alat. On ide korak dalje, meri kvalitet i, što je još važnije, dubinu objašnjenja koje učenik daje. I ovo savršeno pokazuje razliku. Nije isto reći biljka je uvenula i reći uvenula je zato što nije bilo vode, a tek onaj treći nivo gde se razumeju nijanse, to je već duboko razumevanje. A sada, verovatno najmoćniji alat od svih, portfolio. On priča kompletnu priču o tome kako je jedan učenik razmišljao od samog početka pa do samog kraja. I šta se tu nalazi? Pa sve, od one prve, početne pretpostavke, preko dnevnika sa dokazima, pa do konačnog zaključka. I ono što je super, tu je i osvrt samog učenika na ceo proces. Ovdje se ne gleda da li je uredno, već kako se ideja razvijala. Dakle, suština je sljedeća. Svi ovi alati su napravljeni da urade nešto što klasičan test često ne može, a to je da izmere one male ali ključne delove od kojih se sastoji kritičko mišljenje. Upravo to. Umjesto onog prostog točno ili netačno, fokus se potpuno pomera. Gleda se koliko dobro učenik može da odbrani svoj stav, koristeći dokaze koje je sam prikupio. A to su veštine koje su zaista važne za ceo život. Formiranje hipoteze, korišćenje dokaza, objašnjavanje veza, prepoznavanje šta ne znamo. To ostaje dugo nakon što se činjenice iz lekcije zaborave. Hajde da sve ovo zaokružimo jednom prilično dobrom analogijom. Ona nam nudi jednu potpuno novu perspektivu na to šta je uspeh i napredak učenika. Zamislite da je standardni test jedna jedina fotografija biljke posljednjeg dana. On nam samo kaže da li je porasla ili nije. Formativni alati su, sa druge strane, kao onaj ubrzani video snimak, time-lapse. On nam pokazuje sve, svaku fazu, kako je zalivana dokazima, kako je rasla, kako je na kraju procvetala u jedan zreo zaključak. I za kraj, jedno pitanje za razmišljanje. Šta bi bilo kada bismo pitanja koja učenici postavljaju počeli da cenimo podjednako kao i odgovore koje nam daju? Možda je baš ta radoznalost, to traganje, pravi znak da se učenje zaista dogodilo.